علي رابه وها نابه بحيلو بيلا چنابه عمر بوري مرن هابه چرا تدبيركي ناكي أفا عمري تشل صالة تنه ملكة نبرطالة خليل السرطة قبر ماله دكات تكنجي بيداكي أف هلبسن سيد علي فندكي نكو ديوانك بكامل نهذا دستي مدايا ده هلبسن ويدا جي خصوصي تماين نافاروكين جدا جدا هنه وك نافاروكا دوستاني هوالي كوفانيا كان خصوصي بتايبتي جي خالين دنيا نافاروكين دنا جي بيكمان بكار آنية هناك تثبيتين ويجي هنا طرزا سيد علي فندكي طرزكا وك بيجن أدبياتا كلاسيك يا كردية للرحوي والنافاروكو أم بيجن شوازاوي بأويا طرزا يا بسر دمي يعني يا جماعة كان بيجن يا مودرن هاتين نفساندني إيرو دبي بشيدا أمي باسا سيد علي فندكي بكنكو هم جيان هم جي شخصيته كسياتوي هم جي برهمن ويكو نزيك حفت برهم دستي مدانه طبي هناك جوان نهاتنا چاپ کرنه به عربی نهاتنا وقت بيجن نفساندنه لی نهاتنا چاپ کرنه لی دیوانه کاوی دستي مداهه دیوانه وی هاتی چاپه لسر جي تزين ماستره و خباتن دنه اللي كولينه نهاته سر تنه کرنه هر كردك دوي سيد علي فندكي ناس بكه بيامن جبركو هجای خبردانیه هجای اخافتنه هجای مجاره کو مره لسر بابتان ساز بکه هجای هلبستینه کو مره بخینه داکو هنک مجار ساز بن داکو ریو وچونن باوریه ین اولی زلال ببن ایرو بحثا سید علی فندکی کن بسایا ماموسته کی اکادمیسیene کی خيرتك مظن دايش بوكو سيد علي فندكي ورا ناصينه طبي برهف كرنا كتابان برهف كرنا ام بجن هلبستان او يك جي خباتك لازمه خباتا خوجي خلاص كريه خباتا ويجي نها دستي مدايه وك ليسانسك بتز دستي مدايه ميوان من محمد اقبال دنيزه الاستوديو ما حاضره ابو خوج جملاز گيره جموشه لنها لزانيغها وك بجن يا بينغولي لیسانسا بجن تزا بلند الودري خلاص كنا هاجي الودري اكاديميسيانه ابجي تزا اقبال خوجه دست مده اقبال خوجه بخيراتي سر چاواراتي خوجه اقبال خوجه طبي لقلوان يكانجي طبي كتابين وين يعني بجن ين دسخاتيه كتابين وين كو نهاتنا چاپه او دست مده هنه وكو في بجن دسختا ديوانا وي كو كوريوي عبد الرحمن أرزن نفسان ديه أفجي دسبيكا بيجن كتابوية كتابي ويديجي هنا ديوانوي عفو كو مجموعات الرسائل أوجي بله أفجي كتابك ويا الدنيا هي أزوساني شام بدم أزفينادج أوسط يخم بدر كي راح بالي ما فيديجني شام بدن و عربينا مجموعات الرسائل بله رسالين عربي تدهن أفجي سيد علي فندكية تماشا أفجي كليات ويا يعني همو برهمن ويا عربي دوردانه أفجي الفيدري هاتيه رسالين ويجي تبي هنا أفجي جدا جمرة مال سعيد أرزن شانت خوجم أفانا لدورداجي هنش خوي بله رسالين عربينا يعني رسالة ده ما بس ما هو يعني مكتوبة نفسان ديش بركو دردكي سيد علي فندكي هبيكو وان رسالة نفسان ديه نوارو كوان طبيعي البته مباس بكن يعني وك امبيجن بس خطيده هر هنا ميوان كان باس بكن اجا كسي من على متى ما شتكن زاروكين و نافين و البركران بن وان بدن سكناندني صحبتك يم بكن حتى ساعتي اصلا كان سيد علي فندكي جنيز ناس بكن جيانوي حياتوي او د هلبسه وقت بيجن ديوانوي ده هلبسه نوي چوانه شيوازا من قوادي تركيا باسكل لما ناوا برنامج ده برفراتره ما باس بكن اقبال خوجا پیشم باسا سيد علي فندكي بكن كيه قالوا فندك امزانك ونافچه که نها ام بره گریدای سرتی بله سرتی باید بله ناحیه بره گریدای اروهبیه بله دهه يعني گریدای وربیه اجانها وك ناحیه که güçlü qonağı te nasin güçlü qonağı şırnakı بله
او كيجا صالة دهاتي الدنيا خوجم هناك بس بله سالا 1892 دا لفندك جدایک بیه بله ناوی باوی شیخ سلیمانه ناوی دیوی مراری خانمه tabi ji asli xwe yani asli wan ji Bexdayê hatine kalkin Seyd Ali Efendikî ji Bexdayê hatine ji ber ku êrişa Moğola Tatara çêbiye ji ber wî êrişê hatine Anadolê hatine xusûsen hatine Erzenê mesela de em bêjin de ewkin destxetên Osmanî de wek Garzan jî derbas dibe Xerzan, Garzan, Xirabbajar wisa jî derbas dibe li wê derê disekinin piştê demekî dîsa êrişa Tatara Moğola çê dibe ji wê derê jî têne Findikê da demek ku têne Findikê gelê wê nahiyê miletên wî nahiyê zav ji wana hez dikin û dibêjin melatiya me bikin zarê ewkî heye wî çaxê Şeyx Hesen el Xetîb heye ew jî meşhûr e kalkê Seyd Ali Efendikî ye du zarê wî heye Şeyx Evdullah û Şeyx Ömer evanal wê derê melatî dikin tabî zarê wana çê dibin mesela zarê kurekî Şeyx Ömer çê dibe navê wî Şeyx İbrahîm e Şeyx İbrahîm jî zarokek jê re çê dibe navê jî Şeyx Silêman Şeyx Silêman jî bavê Seyd Ali Efendikî ye êdî her wiha li wê derê malbata wana berfireh dibe hê jî heye mesela aliyê Stenbolê aliyê Cezîrê aliyê Şirnexê aliyê Batmanê wan dere gelekî malbata wana bela bûye. Hocam ez xwazim vê yekê te got ji Bexdayê te got hatine. Bele. Yani ev tê çimanê erebin gelo neseba Seyd Ali Efendikî yani bêjin baw û bapîrê wan ji ber ku nesebeya wan heye Seyidin jî. Bele Seyidin. Seyidî de divê me re xwe bigîne erebitiye yan ez şaşim divê meselê de. Yani li ser wî divê lêkolîn bêkirin yan jî meriv dikare li ser wî xeber bide. Lê yani ez dikarim evî bêjim ku Seyidin heta şecere wan jî heye. Gelek Portugal'a mı lêkolîn kir şecere wana yani hatta çend bava mesela 43 bava diçe. Maşallah. Tabii Seyd Ali Efendikî, Seyd Silêman, Seyd İbrahîm, Seyd Ömer ew hicab asker. Seyd Mela Hasan el Xetîb ew hicab asker. Hatta hani Hazreti Hasan diçe, Hazreti Ali diçe. Maşallah hatta Hazreti Ali diçe. Bele. Hocam de 1892 da hatiye dünyayı, Findikî hatiye dünyayı. Mesela malbatawi malume Seyidin malbatawi alimen em bêjin duwarê olî da jî xebatên wan jî yani em bêjin karê wan ji xwe nava olî da ye ji xeynê mesela Seyd Ali Efendikî bavê wî û ji malbata wî gelo ew jî tiştek berxwe hiştine yani em bêjin berhemek hiştine yani Seyd Ali Efendikî bi çi awayê tê wek bêjin kitêbên vê rengî dinivîsîne gelo ji bavê xwe tesîr girtiyan di jiyana wî da qonax hene. Bele bê tekellüf ewka mezin bandora mezin ji bavê xwe hilde bavê jî alimek mezin bûye Şeyx Silêman alimekî mezin bûye heta dersê seretayî dersê destpêkê li cem bavê xwe distîne wan dersê em bêjin ew bingeh ji bavê xwe distîne tabî di malbata wan de heye mesela Şeyx Feyzullah heye du heb mewludên wê Kurdî henin mamoste Zahir Ertekin li ser xebitî bû piştî wî em bêjin niha yekê ku dijî me li Said Erzen heye birazî wî ew jî li Stenbolê niha dijî Esenlerê xîncî wî yani min ewkê wisa nedît. Ji malbata wî. Belê ji malbata wî. Ji pêşiya wî xweca mesela tiştek heye em bêjin bavê wî tiştek pey xwe hiştiye gelo em bêjin berhemek ya jî tiştek wisa destê me da tune. Na destê me da tune berhemek wisa. Yani ji Seyd Ali Efendikî virba her wiha berhem û wek bêjin eser destê me da. Rast e. Heyeteke çawa derbasdiye yani دوی هیامه دا از باورم هیاما ام بجن فقیتیه یا جن بجن یا مدرسیان چون دنو هاتنه بگمان کی جمال کو دره به عالم دبیسن و دچونه لگل وی مال دا کو بخوینه قالو سید علی فندکی جی حیاته ودنه مثلا چیه سوریه چیه عراق گریه جی چه حیاته که چه در باسکی حتی کو ام بجن پرورده یا خو بله پیش از اوی بجم سید علی فندکی yani li cihekî wekif nesekiniye yani tenê li Findikê nesekiniye geriya ye qaydê we jî got çûye em bêjin hinek gunda mesela Cinibirê li Cezîrê gelekî gunda geriya ye çûye Sûriyeyê hin dergaha geriya ye ji xwe em ên ha behs bikin li dergahê Şeyx Seyda talîm dîtiye
خنجی وی چیه فارقینه مدرسه بهلول بگیل و داری خواندی 7 سالان خواندیه تمام پرتوکین مدرسه کتابین مدرسه چه بن همو قداندیه به مدرسه بهلول بگی خنجی وی تایبەتمەندیە ویە گرنگ جی هەیە کو فتوای وی ضعف خوردن مثلا فتوایەکی کو نویسیە بنیوی ئەم بێژن دەستنیشانەوی هەبێ بێ تەکەلف ئەوی فتواین قبول کردنە گوتن ئەوە فتوانی سید علی فندکی دایە ji ber vê yekê eva xurtê bi rastî jî hem ji aliyê terîqetê ve hem ji aliyê elmê ve gelekî serkeftî bûye tabi zimanekî wî zelal lê xweşik jî hebiye mileta hez kiriye ku ji wî ders bigirin heta ji bo teberrukê millet hatine jê ders hildane yani ne ji bo elmê elm her cî tê ew kirin lê ji ber ku ha sohbetekî wî xweşik hebiye mileta hez kiriye werin jê wî sohbetê bigirin îca ji derdorê ciyê denê hatine jê wî sohbetê girtine. Hocam mesela de em ê werin ser ew de yani di navaroka wî da ev gelo meriv Seyid Elî Findikê xwe tê meriv lê dinêre lê dîwana wî xusûsî ji dîwana wî mühîm e li dîwana meriv dinêre hocam çi dertê pêşiya meriva yani rehê netewperestiyê dertê netewêtiyê dertê rehê oldariyê li bipêşe gelo çima wisa kir ku dest pê kir yani dedî meriv derdekî merva divê hebe newsa divê derdekî merva hebe meriv kitêbekî binivîse ji ber ku zehmet e û barekî ji ser merva hebe mesela barê em bêjin Malatiyê Seydatiyê da kesê ku medresê ders didin derdê wan herî mezin ku feqiya ew kin mezin bikin û perwerdeyê wan bidin ca Seyid Elî Findikê ku ez heyata wî em dinêrin belkî bi rojê 14 saet 13 saet 16 saet kitêba xwandiye Qur'anê xwandiye û her xwandiye gelo Sa ew wî heye em bêjin noqteyeka ku em jê derkev em bêjin ya Seyid Elî Findikî sedema van tiştan nivisan diye. Tişekî wisa dertê pêşiya merva? Yani li gorî min mebesta wî yekem îrşad e weaz e yani mileta ji mileta ra xizmeta îmanî û Qur'anî bike. Ji ber vê yekê helbestên xwe da jî naverokên em bêjin wek tesewufî, wek zuhd, wek em bêjin ji axiretê re amadekarî, amadehî ji bo vî nivîsiye. Lê ca çima Kurdî nivîsiye belkî jî wê demê dîtiye mesela herî mezin îman e, mesela herî mezin Qur'an e, îman xilaskirin e ji ber vê yekî gotiye ez ji miletên Kurd ra ji gelê Kurd ra bi zimanê wan binivîsim da ku ew bixwînin û ji axireta xwe re ji musulmantiya xwe re bêhtir bixebitin yani ez ewî dibînim dikaribû wek melayê cizîrî jî binivîsiya wek awê tasawufî tabii Farsî dizane Erebî dizane dikaribû wisa jî binivîsiya lê wisa nanivîse Seyid Elî Findikî Farsî dizane tabii Farsî dizane çi cer Hacî Fettahê Hezroyî were Farsî dersa Farsî hildaye bi xwe jî dersa ferâîzê daye da dersa ferâîzê jî di huquqa İslamiyetê da derbarê mirasê daye ferâîz dersa ferâîzê daye ji wî jî dersa Farsî hildaye her wekî yani hemû zimanê Erebî Farsî Kurdî jî hemû bêhtir dizane wek melayê cizîrî jî dikaribû binivîsiya lê nenivîsî çima ji bo ku yani armanca ew tişta hînê mirova bike İslamiyetê îrşadê bike mesela de wek Ehmed Yesewî ku ça em bêjin geriyaya İslamiyetê bi helbestên xwe ber belav kiriye bela kiriye ew jî wisa çakirî helbestê xwe hêsan nivîsiye bi zimanekî zelal nivîsiye fehmbar nivîsiye bi mebesta îrşadê yani nesa belê bi mebesta ku kesên ku vana bixwînin jê sûd werbigirin o wezîfeya xwe jî da ku bike ji ber ku wezîfeyek ser wî jî heye bi wê awê jî ku risaleyan jî dinivîsiye newsa ez bin ez dixwazim tişe yîcî mesela di 1900 ku em bêjin gencîtiya wî wek bêjin 40 saliya wî vir ba me bêje ku van berhemal pey xweştiye di wê heyamê da ez bawerim zimanê yên edebî tedî Erebî bû ya ji em bêjin wê demê da belkî Osmanî Erebî û Farsî tevê hev ya ji belkî bêjin Osmanî bû lê ew wî bixwe li vê meselê nerentiye gotiye ez ê bi Kurdî binivîsînim Kurdiyeka fesiyê jî nivîsandî di do me mesela me telefonê xeber da xwecam te got çê te got zimanî wî dikeve ser edebiyata me ya klasîk
و ناواروکا ویجی دکه سرده مامیا مدر چی اف مبس و گوتن مر چی فهم بکه Yani em vakti aliye üslubi ve aliye teşeyi ve aliye şekli ve aleden herin klasik bikar aniye. Mesela çi nivisiye kaside nivisiye. Çen hab kaside ne hab kaside 12 hab mesnevi 31 hab ji gazel nivisiye. Berasتی مولدن هر قصیده غزله مسنویه علی جریوه علی تشیوه لی وقتی مول ناوروک آوندن هر ناوروک دا مثلا وسایه هر کسی تکل دارد که مثلا چه هی دوستی هی مثلا چه هی دوستی حقیقی هی دوستی مجازی هی خنجی امبیجن مثلا مرنی هی حتی مسئله روزانه هی مثلا جکیرا نامه کی نویسیه بحثا چای دکه بحثا فیتا چای دکه بحثا فیتا شکری دکه تابی دویجه وسا بهاویه وسا اوکبیه ایدی خینج کودمانا کس نکاره بستینه او قصا بهاویه چای و شکری تابی بله ماشاءالله بله مثلا یعنی مجارین وسا روزانه جیب کارتینه یک کود هلبستین ویدا مخاطب جی نتنه ملتن اوکن ملتن امبیجن شیخ و ملاتن نینن انجی ملت آستوانا بلند نینن گندی جیت دا در باست بن ملتن جریزه جیت دا در باست بن یعنی مخاطبین وی حمو گله بله نه تنی اوکی بله خوشم تدی هر کسک ام بجن حلبس کار به تاثیر الا کی جهنه کان دگره کو کسی کو نزدیک مروابن ام بجن حلبس وان بن یا ام بجن نویس کار بن تدی سودوار گرتنا مروا راحتی چه یا جمر امرکی زوتر دا مرو دسوی او خباتت که مثلا مالبات هم دا کسی که هلبسوان یا جی کسی که من نویس کار تنه میجی مثلا جمرا نبیه دردک یا جی من لی نرنتی سید علی فتکی اف جکی سود ورگرتیه مثلا خودی که مرو لید نره کی جرا تشویق کریه کو بنفسینه صورت شرکت حیاتا ویدا یا جی هلبستی ویدا بانگی کسی کی کریه ناوی کسی کی هلدای از بینی بله یعنی وراد دیوانه ویدا ناوی فقیه ایران دبینن چند جیاده ناوی فقیه ایران در باست به شخوا اوجی یعنی هلبستی و فقیه ایران جی زفت شبه هفته نزدیکن یعنی طبی یعنی جی آلی وزنی و جی آلی قافیه و آلی عروضی و آلی وگوتنی و تولیدن هری وکیوی حتی ناوی فقیه ایران جی هلده ده لی مثلا پرتوکن وی عربیان لسر ملای جزیری جی هنه اوجی ده نشان کو جزیری جی خواندیه گلک جاره خواندیه بگمان خواندیه بگمان جی خواندیه شخوا حاشیه لسر نویسیه حاشیه لسر دیوان جزیری نویسیه بله بله hocam yani fakir Tehran tesir girtiye ji malay ciziri ji tesir girtiye bigman Ahmed Khani jam tkare bejin tesir girtiye de helbesin wida yani خصوصي جدا تزاخو سر هلبسن سر هلبسن وي و ام بجن هنرن هلبسن وي و ديواناوي دمو كمرسا بعام مرف يعني بقشتي مرف ديوان ادنره چه درتي هوله يعني تشج ديوانا يفهم كر يعني سيد علي فندكي دردوي هي كو انسانا تشتافري وان بك يان كيجا سردم كيجا دم ده هاتيه تشتكي نفسانديه یعنی لسر ادبی مایه ام بجن سر و طرز فاعلاتون لسر و وزن سر و آروزی مایه چی خویات که یعنی لگل آروزی مایه یان دردیوی پیشیه هر تشتیه بله از پیشیه بجم یعنی سید علی فندکی او که دیتیه نخوشیه که تشتکی دنوا گلدا دیتیه مثلا دوستی مینا بری نینه شخواب خواهی دبیجه دوستی مینا بری نمایه دبیجه دوستی بیا قحطی دبیجه او قصاب بیا خلا دبیجه خینجیوی ام بیجن مسلمانی دبیجه نمایه دبیجه قی روژامه ایرو بحث روژامه ایرو دکه بله یعنی دبیجه کس هاش کسی تنهیه دیسا داویه داد بیجه دوستی حقیقی هبیجی اوجی خود تعالی دوستی اوسا نمایه دبیجه خینجیوی امتکارن چه ببیجن hocam devirda yaras mesela yani de helbet sinüyü de bahse dostaniye kir ya yani hem dostani heye dostaniye mecazi heye henek ciğer rakhner xwat ke ko ya de speka min ekde xwande Ali Rabe من چیروکا و عزیزم من تخوانده یا مثلا من هلبستا وید خواندو یک کسی کو خواندنه ملیت رنت
من نظام بکایا اف بنیوی دا چه هیه لی ام زانو کو میجا شفقه نکار رابه یا جی میجا شفقه کی ام بیجن نکار میج بکه بچه آوایی به لسر خواه کو نکار رابه میجا شفقه لسر خواه هلبسک دنوسینه يعني ادفردا ام بیجن بآوية تصوفي لي مسألة رنتي يعني راح كي تصوفي هاد هلبسين ويدا يجي خصوصي دوي هلبساوية علي الرابط بله تابي ورادا تصوفي هي يعني حشيار كرن إيقاظ كرن هي دمكو إيقاظ دك حشيار دك يجي بيشيش خوا دست بيت كده مثلا سعيد نورسي چا بيجن رسالة خوا دا بيشيج نفس خوا راد بيجا بيشيج نفس خوا راد بيجن باشيج وراد بيجن سيد علي فندكي جو وسانه شخوا راجد بيجا ج مخاطب خارج دبیجه لی شخصی نبیجه اف شخصا او جو مثلا ویا ج کلاسیک جداتر دکه مثلا ادبیات کلاسیک تا شخصی نه مجار شخصی نه فردی نه لدیا سید علی فندکی دا وسانی نه سید علی فندکی دا جواکیه هنر بکارانی بیجی مثلا هنری ویجی بو جواکیه نش بو گوتو به صنعتک چکم هنرک چکم وک ملای جزیری لپی صنعتی لپی هنری نچیه بله ازمنی بله ازمنی او كده مثلا د تلفزيون دجي اكران دجي خياط كه بله فوتوغرافه كهلو در اف كينا فوتوغرافي كي بو كهوال مدرسه متكارم بين هوال مدرسه وين حجام مثلا فوتوغرافي مثلا ديواناوي دا ديوانا فوتوغراف مثلا ديواناوي ازباني نفسه بله اف دسخطه يا عبد الرحمن ارزن سيد عبد الرحمن ارزن نا اوا اوكي اروه اوك داني دا اجازه ملاتيه داني دا اوا بله اجازه اروه لاروه بله حجام اجازه مثلا جرينجا مثلا بيجن ام نافيون ببير بينن يا كسيكو اجازه داني يعني انها سيد علي فندكي دعاليه يعني دعالي عربي جراد بيجن ذو الجناحين بله يعني عاليه خلافت اداجي عالیه علمی واجی اجازت استاندیه اجازت خلیفتیش کی استاندیه ج شیخ سید استاندیه شیخ سید مثلا درگاهی وی مشهوره لجنبری لجزیره بله لوی داره مثلا او خلیفتی ج شیخ سید دستینه لاج سید او کی ابراهیم حقی بصرتی جی دیسا اجازه خلیفتی دستینه دو جاره اجازه خلیفتی دستینه و ج سيد عبد الرحمن ارزن سيد عبد الرحمن اوجي لاوكيه لمدرسين بهلول بقيه لوي دريجي اجازه علمي دستينه ده ماغو حفظ صلاه خوانديه لجم ملاي بقيمه مثلا ملا حميد هي ملا يعقوب هي لجم مناد خوينه بله فارقينه حفظ صلاه وراد خوينه يعني اجازين وي علمي ضعفن الويدر مثلا فارقين يجي اجازه السنه طبيعي بله واد قرا الجزيره با شيخ سيد شي اجازه السنه يعني هو مثلا اجازه لباس استراتيجي السنه ده مثلا سوريا حلوه وحداد هي مملكه اوكي شيخ ابراهيم حقي بصرتي الويدر يجي مثلا جي السنه اوقات تشتكي جرينجا يعني كو اجازه مرفا يعني اجازه علمي بلكي معرف زو بستنه اجازه خليفتي وصا حسان نينه بله حجم دوی اجازه ده مثلا و سردمه قنم خبر بدن دکو ورا فهم کرنه دیگه مثلا لزانیگاه فخری دکترا دادن یعنی دیبوک دیپلمای دادن عجبا وسا جبور رومتاوی جبو زانبوناوی جبو شخصیت و کسایت عجبا یعنی اجازه یوسا دادن دهاتن دانینه یا مثلا کاره اجازه نین سید علی فندکی حبکی ده حباتش کی وسا باس بکه بله تشتکی گرینگ مثلا اجازه کی استاندیه و دمه او اجازه وک خصوصیت که گرینگ دهات دیتن جالی دولت و مثلا سید علی فندکی لشکری نکریه معاف بیج لشکریه یعنی سدما اجازه tabii و اجازه استاندیه و بلگه ندانه هر کسی دا کی دا او اجازه hocam او اجازه جد وقت بيجن تحصيلها بلن ام جراب صابج بلغيه تحصيلها بلن بله يعني. وساجم تكارم بيجن بله يعني اجازه نوي ضعفن لغوري وسردم كون بفكرن يعني اوا مثلا تاني مراد نويسه مثلا بلغيه ملاتيه دبيجه وجيكو مهجه دابو بله مثلا هنا جيادا
ام بیژن اجازه معنوی مگو واش خو زاف گرینگه اجازه معنوی یا تصوفی یعنی اجازه خلیفتیه آنها خلیفه جها خلیفه ابراهیم حقی بصرتی و شیخ سیدایه خلیفه وانه بله بله خوجم مثلا د او كده ام بيجن د سيد علي فندكي ده دما كومرف د وقت بيجن حياته ويدنيره جيانا ويدنيره د ناف في او كده بكار انيه تدي نافو دنگيوي بلا بيه كو ام زانكو هكا سر فتوى موراوي هبه نافي وي هبه درباس بل قالك تشتان يعني بيجي اوه تمام هركز ساكنه يعني قالوا افينا نافو دنگيوي مثلا ده حياته ويدنا انت حياتك وصا بر ساده در باسكريه حتى سيچار جيادا مديته كود بيجه جليوي مثلا ببينكري بونه ري باغش بيه ببينكري بيه يعني اللي قال في دولمنديه ام بيجن دولمنديه زانينه لحياتك وصا ام بيجن قالك نظم جيانا وصا بله يعني محتاج كسي نبي حزنك لدست خال كسي وك يعني باغ چي هب يد باغ چي خدا بخوا خابتيه يعني هم عالم بيه هم جي خابتيه بله حتى هرتم دجيباوي دا فيكي ميكي تشت هبونه لزارا بلا كريه مثلا كو شي كدري دا زارا دا مروفكي وصابيه يعني بله خوجا ما بحثا مثلا وقت بيجن مالي جزيري كر شيخ احمد جزيري مكر ما احمد خانه مكر ما بحثا فقيه تيران كر لي ازغورم وقت بيجن كس شخصيتك كي ديجي هيك ولا سري هلبسك نفسان ازغورم او جي تاثير اخو كريه كو بديو زمان سعيد نورسي ناس ازغورم تاثير ويجي كرتيه بله تاثير ويجي كرتيه لورا وقتی که مرد و گوتنین سید علی فندکی دن هر مولدن هر یعنی لگور و گوتنین رساله یعنی لگور و گوتنین رساله جی مثلا وقتی که بحث ایمان دکه خصوصا مرد جویجی او که شوپین رساله نور جی تعداد بینه بله او که کوی هلبستا لسر وفاتا بدیو زمان سعید نورسی نفساندیه او هذا دسم ده ای دل مسکن دردا ما تو زانی کو چی بی او سعيد جان فدا جدين مرا جكيسي مبي بيرقا كوي هلاني جبو في دين مبين ما چقا پرسي و سحكر ويدم كس دي نبي چپرا دين گرتبو پاكي جي كسكي ندكر حق دزاني حق دگوت و حق دكر هر دم وبي وجم زماني پرس اوكي او پرس ساده انسان بن نسا هیچ خواه هلبست هانه جوان دنی هنکی گرانتره جی حتی اوه هی گرانه جی وانه دنی زعف هستانه یعنی herkes جی فهم دکه حتی اموی جی ببیجن دیوانوی 8-9 جاره چاپ بیه جبر که توجه ملت اوصال زیده بیه خواندن آنها ازوی بیجن مثلا امجی درسا کلاسیک دادند کهونه درسا دا مثلا خواندکار زیدهش کلاسیک حزناکن زیدش زمانی بری حزناکن چونکه باکی فهم نکن بله جوانا را هنکی گرانته لی وقتی که هم دیوانا سید علی فندکی دن هرن herkes دخوینه herkes ام بیجن ترنم دکه دبیجه و نه جاره هاتیه چاپ کردن مثلا دیوانی که اوسا نه جاره هاتیه چاپ کردن زیده تنه دیوان ملای جزیری ام بیجن زعب هاتیه چاپ کردن شرح هاتیه سر نویسین لهجی ام حتی دخوینن بزور بلاکی یعنی هنکی او که زمانی گرانه بله لیا سید علی فندکی وسانینه یعنی هر تم ملت دخوینن بله خوجم مبعثا سیدیا ویکر بله مثلا سجره کا وک ام بیجن نسبه نزیکی وی قالوا الهرمجي هي مربجي والله د سردما ويدا مثلا الشيخ عبد الرحمن اختبي ما حفتي ادني ما باسكر كو او بخوا ده هنك هلبستين خدا للدجي مثلا الرساله نفسان دياجي هنك او بجن وقت بجن نظمه نفسان دي للدجي كسين كو مثلا تصوف رابونه هنك تشتي وصا نفسان دي قالوا ده مثلا سيد علي دا يجي سيد علي فندكي دا تشتكي وصا خويا دكه راح يكي وصا مثلا جبو برسف داينه تشتكي وصا هي بله طبعا معرفت كاره ببيجه جبو وهابيان زعفي جراج بو وهابيان برتوكي خوي عربي نويسيه مثلا بيجن برتوكي كي تشي دفع الشبهات في نظم الترهات مثلا واجد تشي شبهين لسر تصوفي ازاله دكه يعني وهابيت بيجن تصوف تنا تصوف تشتكي بدعايه خرافيه اوجي للسروي
وی او که دنویسه وی برهم دنویسه بجات شتکی وساتونه لی تابی اف برهم هن ایرو دست مدتونه لی مجاروی اوه يعني جرينجيا تصوفية دي مثلا حواشي على تفسير القاضي البيزاوي أواجي لسر تفسير قاضي بيزاوي أوجي دوي برتوكة دا درباست به برتوكة هجاكو ماجو أو كده مجموعة الرسائل دا درباست به أوجي همان تشتا مجار همان تشتا خوجا نافرادا مجار جداية أول سر تفسير أو كيه ديسا مثلا رسالة في النجاة أبوي النبي مثلا فرادا ديسا وهابي دبيجه ام بیژن باو کالن پیغمبر علیه الصلاة و السلام دبیجه لسر اولا مسلمانی وفات نکرنه دبیجه یعنی مسلمان وفات نکرنه سید علی فندکی جه هم بری وی تشتیدن ویسه دبیجه اونا دمکی اوکتا هاتنه دما تکلیفاتی دا نه هاتنه جبر کو تکلیف شوانا را نه هاتیه کرن او جه اهل نجات نه دبیجه او دیسا او که وهابیه ازاله دکه بله ياك دني داج مثلا او رساله في جواز دفع الزكاه الى بني هاشم والمطلب براداجي اونات بيجن مرف او زكاه بدا بني هاشم وبني مطلب بجا وجائز نينه لسيد علي فندكيت بجا جائزه بجا دماكو دوله اسلاميه هات هلوه شاندن دبیجه واردات سید و شریفان نماد بجه مرف او که بدوانا جایزه زکات بدوانا جایزه سروی هات یعنی ویسان خوجم از امیور دواماوی از وانجی امی ناواروک وانجی امی هیم ببین لی از خوازم دورده تشتکیم نه مثلا لسر بابتان ام بجن سر روشه اجل سر هنک تشتان کو سر وهابیه مثلا نفسان دیه شيء وقت بجن عبد الرحمن اخ تبيدج ما في مساله ديته كو اوجي للسر ديسا وهابيان وتسر تصوفي كسين كو انكار دكن سر وان نساندي قالوا خوجام يعني تشدبكو دبه مجار او مجار دبه نيفيس يعني وش اخي بدعادك مظنه ج تبر سيد علي فندكي ودبجا تشكي وصادر كتيه يعني اصلا دبه مساله كم مظن لما دنفسينه يعني تشتكي دن هيد في او كذا يعني انسان ودري بالكي زياده بالتصوف رانا مجول جبوان بفامينا شي مساله يعني وش سردم ام دبينم كو ايرشكي هي لسر علي مسلمانتي و ايرشكي هي چه علي وهابيه و به چه علي دولتان و به چه علي ملتان و به ده مثلا سردم بدی zaman Said Nursi'ye zaten onun dizanı uçağı yani geleki zarar dedine İslamiyete Seyd Ali Findiki ji demek ki usada jiya hazdike ku evk bike van erişa jvan van erişa evk bike bigre jhole rake bele yani ji izale bike جاش بروی کی وان برهمی هانی نویسه و برهمی هانی عربی نویسیه د دیوان خود اجی دیسا بحثوی او کده که بحثوی مسلمانتی قلست که بجد دوی ام جبو آخرت بخبتن ام او کنکن يعني بحث وان تشتات که بله خوجم او مگو حفت نزدیک حفت برهمین وی هنه بله جخینی رسالهان مکتوبان اوانا نه او جدیدانه او جدیدانه بله او دیا داویه ده حبه داویه ما بنص خوجا ایکم بحث نکبون آورو کام من نگوتو بله یک مثلا ذوالفقار علي في رقبة منكر الاستمداد من النبي أولي ورادا جي وهابي دبيجن مرف آلیکاری ولیا جنبیا مرف نکاره بخوازه دم دبیجن یا غوث یا شیخ عبدالقادر گیلانی یعنی دبیجن مرف نکاره آلیکاری بخوازه هوار بخوازه سید علی فندکی جل سروی لهمبری وی فکر درته و وی برهمهانی عربی دنویسه بله میادن ایجی گوتو بزاتن یا سر زکات خنجوی ها یکشی رساله اللمعه فی اعاده الجمعه اوجی لسر نميجا نيفرو كوبي ميجا جمعي تكرن ده شافعية ده وتعني فيها ده ماهيته وتشيه تشنينه للسروي ساكنيه بله طبعا موانا لكلين نك تنم الاوكن هير يعني چند روبله كدر ده درباست مثلا بعد مجموعات الرسائل ده درباست به واجي مجموعات الرسائل اوجي برتوكي كي جلكي جرينجت ده صاحب رساله درباست بن جمله سايت ارزن ستاند خوجم مثلا الرساله يعني مكتوبه اصلا بلي بيغمبري ماجي جي قالك اوكرا ام بجن جي قرار راشانديه جي كسين ام بجن دوله من راشانديه كسين كو ام بجن كس جوان باور كريه جوان را مكتوبه شانديه اكو خونه غانديه وان جوانا قلتيه ورن سر ايمانه
بوی مبست نفسادیان هر تشتی دیجی دی رساله وی دا خویات کن آنها یه رساله دا مجارک هیه لسر وی مجاری سکنه در رساله آندا اولا مکتوب نینن لی هلبسین که وک مکتوب نویسینه جهنن مثلا yani. tabii bu Kürdi evana da divanı da der bas mektup. بله Böyle. Mesela em bejin liser ki nivisiye İbrahim Hakkı Basreti بله liser vi nivisiye liser Şeyh Seyda Seyhaba nivisiye em bejin liser mesela Cemil heye Şeyh Cemil heye kaside beji Seyda'ya Şeyh Seyda'ya liser vi nivisiye yani liser gelek kesan helbes nivisiye vek mektup vek name nivisine. Evana jwana cudatirin. Evana yani mijarin müstakil. Mesela ser nimeja ini mesela meja nivro ve meja ini çavatekirin servi. Yek ser embejin khalaziya ebeveyni nebi mesela. Yek ser cevaza zekate. Yek ser tefsira Qadi el-Beyzavi hatiye nivisandır. Mesela haft sure Kur'an eteda derbastı be. بله وانا اوقتك ها یک شيء مثلا حواشي على شرح ديوان الجزري ما هيجا باسكر لاف برتوك دست مدتنا يعني جي حفت برتوك انوي مخابن چار حبتني دست مده وانا دني تننه يعني املي جاري انجي ديسا امنا گهشتن يعني پیدا نبون hocam divan avi da mego penjiu yek manzum بينجي وياك يا بينجي ودوديا جي هي د ديوان ده لاوا منظومه كي عايد اوكي عبدالرحمن ارزنه ya iyi kuruyor يا كوريا يا ويني ناش بروي كي ما وين حسبان بينجي وياك هلبس هي تشلو حيش حبين وي كردينه دو حبين وي عربينه يكي ويجي فارسيه بله دسختي وی هنه hocam mesela em bejin ev deskhata ko emlet nerin ya ako niham nişan din ser ekranı ev ya kuruyor Seyyid Abdurrahman yani ya wî bixwe ya Seyyid Ali لا يا سيد علي فندكي بخانه يا mesela deskhati wî مثلا اول دسخط ديوانيه ama ev ya okey hocam ev ya عبدالرحمن ارزن ya kuruyor يا وي بخاتونه دستمه ده ev saleren tiye u nefsan diye venake yani bele مثلا اول ديسا يا كوريا عبدالرحمن ارزن عبدالرحمن ارزن جي اوكبيه يعني اوجي عالم بيه حتى الضحى برهمن وي عربي هي مجموعين وي هنن evine orijinal nasıl hocam? بله اورجينال Orijinal fotokopiye veren tabii yani. بله Evine ha çap piye hocam. Satış ki usa. يعني اوا وك وها چاپ نبيه تركي كردي نوبهار چاپ Nubahare çap kiriyor. Yani Jive Latini Kürdi. Nasıl Bele, hocam? bele. Jive hususi de. خصوصا جوي سود ورگرتيه Bele. مثلا واجه دسخط عبدالرحمن ارزنه ملا عبدالرحمن ارزنجي شخوا خطاط بيه يعني درس خطاطيه هلدايه Bele. لاسطنبول الوان دره اوجي گلکی علم خواندنه و مفتی بیه مثلا الجزيره مفتی بیه دمکی درش 20 سالان مفتیتیا جزيره کریه کره سید علی مزنج همان دمیده عبدالرحمن ارزن دو کره نوی دنیجه مثلا معصوم هي اوجي تمنکی اوکتا بچوک دا وفات که جوان دا وفات که کره کی ویجی محمد بابا هي اوجي د سال 2000 دا yani 18 سال بری وفات که Bele. اوجی دیسا 20-25 سالا ملاتی دکه Bele. yani زاری خو هموجی دا خواندنه سه زاری he هر سیگاج خواندنه بونه عالم da o اوجی وان برهمی هانی پیدا کردن نویسینه Bele. Tabi vakbejin nesep devam dike. Jberku mesela Feyzullah Erzen heye. بله De mevludin Kurdi nefsan diye buxwe ew. بله Mesela Kuri Feyzullah Erzen heye. Ko ew buxwe Slopiye اوجي مثلا هلبستان دنفسيا ديسا اصلا بيجن دريا بيجي بابو بابيران دا اف دوام دكه hocam medna و اخافتن ما بحثا شيخ سيدا كر امزان مثلا تبعثا مثلا يا ام بيجن خليفتي وقت بيجن اجازه نامه تقوم ستانديه طريقتها ويجي ازبار مناسبه وقت نقشبنديه يعني بشا وقت بيجن ام بيجن يا الشاخه خالديه لسروي مايه اف تصوفي يعني عم بيجن دوار تصوفي ده يجي عم بيجن وار نقشبنديه ده يجي عم بيجن وار طريقتيه قالوا برهمن وين جوهرتنا بيشتكوا تبليوان باش تبليوان بكتبه شيخ سيدا الودرجي الجمويد بينه الجمويد خوينه حتى دمك وفات كيجي نها غوراوي هردول كلكه هفدونه
خوش هف حس کرنه حتی حس کرنه خو به هلبست نفسان دکوسی به هلبست نویجی هنه حتی وفات و ام بیجن جدایک بوون وانجی همان ساله ده تشتێک تەوافقێک وسایە الله الله بله يعني یعنی وسا دەبێژن یعنی لەگۆڕ ڕیڤایەتە هەمان ساڵی جدایک بوونە هەمان ساڵی وەفاتکردنە واو سید علی فندکی و شیخ سیدا بله او كوي شيخ سيد اجي تابي اوكا خالد تيدا يعني دوي طريقات دا يعني بله تأثيرك هف كرنا مثلا يكبا خوشم يعني وقتكم مرف شيخ سيدا دنيره طبعا نها مالبطه شيخ سيدا او كبيجن دواميه وي هي حتى از في اوكي بو نسيب از چوم در رمضان ده از چوم سرگورا سيد علي فندكي لو دري گنجك حتى من قرانده قلت چی کسی که گو اشته او که شیخ سیدامه یعنی بردستی وی دوامی آوید که او کسی کوتی واندگارینه یعنی ام دبینه که مثلا شیخ سیدا دا اوی او که او که دوام دکه د مالبات سید علی فندکی دا قالوا صد تشتك مايه جخيني مثلا سعيد ارزان او الاسطنبولي كوفان كتابه نو بنا نها بك دسمه دا تنبونه وصا خدای راضی بهم سپاسی خون جرات کن بله اف د مرناوی چاوچت بخوجم عندما كمر باسا وفات سید علی فندکی که کیجا سال دا از باورم نزدیک ساله که خوجم فلج دبه نه بله عالی چپ فلج دبه دمکی لأوكي تسكنه للجزيرة تسكنه مالا كوري خواه تداوياوي دكن أوك دكن ليكي ماردي سال 1968 ده وفات که 68 بله 68 ده وفات که tabi yani Seyyid Ali Findiki yani zav diğeraji de me zede basawi nekir mesela de çe bafe de çe gunde izare de çe embejin hinciya hem alim destine hinciya ji melati dike işte ku Şeyh Seyda tekiliyawi Şeyh Seyda çe dibet alaka wani giring çe dibe de çe cimiyedine ders de geleki diğera paşe de çe cineberji او جی مثلا گوندین جنبری د ناوبر وان دا هر تم تکوشین هبیه او هبیه جی شیخ سید را گوتنه برا سید علی فندکی وره ملاتیا ما بکه یعنی وک سروک برا سسری ما به سید علی فندکی د چورا 20 سالان لجنبری دمینه 20 سالان ملت زوج راضی دبن ناو دنگوی درته خنجي مثلا تابي تكلياوي علاقوي الشيخ ويجي نايبرين يعني هرتم دشاوي زيارت ك حتى للسردهلي باغلار باشير وجرات بيجن گوند شيخ سيدايه لو دريجي درس زارين شيخ سيدا ودرس فقين شيخ سيدا ده وراجي قالك درس ده يعني ملات زوجي حزدكن عالیه درس داینی و عالیه اخلاقی و گلکی باش بیه یعنی سید علی هوجم في فتره في دي صادم بس خوازم افكينا دو بريده دنفسينا حوالي ما از بارم دبنيدا دنفسينا او هوجم برتوكا مثلا مالباتا ارزنا دا بله وقت بيجن كتابك دوردا او كيوانجي هنا ام بيجن مالبات هنا ام بيجن گلک شخصیت نه او کی خوشم چه دنیسینه دوردا اوا شیخ سیدا و زاروینوینه مثلا شیخ عطا ها شیخ نور الله ها شیخ باقی ها سید علی مثلا کوره سید علی ها کوره سید علی عبدالرحمن ارزنجی ده مگول جزیره جی مفتتی کریه بله او جهه کوره وجهه و نه وانه اول اورته شیخ سیدا بو بله خوشم از خوازم مثلا چند دقیقه به من نزدیک 10 دقیقه ما خوشم از هنک هلبسی ویش ام بخینن مثلا بله طبعا ما قلت نافاروك هي ما قلت نافاروكا يا دوستانيه زياتره صح هلبستك او صح ام بيجي مرب بپجیرین مر بيجي يا اف هلبستك البته هلبسي همو هيجانه مرت كاره صاحب كي دهب هلبستان بخينه دوين ابرد اجي وقت بيجي الشاريه كي بدم خوجم ام بيجن هلبس هنم تكارن بخوينن نده کسین جمالبات سید علی فندکی مساج مرا شاندنه گفتن خوجم مالا و آوا بکو و پروگرام بکو سایت چتین خوزیا سعید گوتیه مالا سعید جی خوزیا هات بونا مالا سعید یاراس خوجم تلفنی که مپرا خبر دا جبر کو کاروباری گلک هبود گلک تخواست از بارم حال مت تماشات که نبو گنجاو نبو یعنی وقتی مو دماوی تام باش هفدور رو ننشته ویجی تخواست که اوره اواجی مساج شانده گوتیش بو و پروگرام ام گله کی سپاس دکن مالا و آوا به گوتیم کارن قصیده این ویجی بخوین می قصیده ام بخوین یا وقت قصیده ام نکارم بخوینه
دومن جربان خوجم بگو از بخوینم چه نبو کی جای خوجم من کی جا خوینم از حز دکم چند تشتا بجم اما وانا نبیجن زفت کم دمینه دمه گو سید علی فندکی تشه کلاسیک بکار آنیه شکل کلاسیک بکار آنیه لدناوی دا مجارین گالری ام بیجن به شوازا گالری به زمان گالری نویسیه جبر و یکیجی بویج و گوتن پیشیان پرته دهنن خصوصا بویج مثلا من نزی 108 نزی 200 حب بویج متداد دیتن بله یا مثلا هلبسته که هزی بخوینم تدا گله کی بویج در باست بله یعنی تمام سید علی فندکی بلکی زیده هنرانه زیده بلاغات زیده امبیجن کلاس اوای کلاسیکا ننویسی بله مجازا استعاره یا تشبیه هاجی به سرکفتی به کار آنیه بله شخواه که د زمانه که د زمان گالری دا مجاز نبن بویج نبن گوتنی پیشیا نبن خیراوی زمان نامینه گل جیجه حزناکه مثلا و هلبسته که ویز هنه که ترنم بکم مثلا دبیجه هواره هی هواره هی هواره نزان اهل وقت امکر نساره جدستی وان نزانم ام چاواکن خبر ناچن گوهی وان وک دیواره نزانن او نزانن کو نزانن کی کاری واجره وان بینی خاره دنیری صوفی 6 سالی روسپی اگر شیرت که لیکی او نیاره دبینی بهن به بهن اشت خرابتر حچی ساله دبیجی خواسکا پاره برا نابه جبرا را دوست صافی کره جباوی خورا وک گریه هاره کره جباوی خورا وک گریه هاره نزان بونه مزن زانه کچک بون نزان بونه مزن زانه کچک بون یعنی پچک بونه جوی درد هارا قط نینه چاره مروه زانه جرا نینه لذت نزانه به عقل جرا بهاره ده ظاهر ده هنک نرم وک هویرن به جهر خو دباتن ده عینی ماره اوید بیجن علی داتو نخاپی جچونه را بکه جدل کاروباره یعنی ج آخرت را کاروبار بکه خدا بگره هرا ویرا نبرده نترسه جد تخوی زلفقاره اشارت حضرت علی که یعنی جدیویه علی هیویج علی که هر دمو گاف بس جبوت لدل دل هر سواره بس حضرت علی که بله از بینید طبی اولا بویج بون مثلا بویج و صار کرن بوی وان وک دیوار گوتن پیشیاجی بکارانی گوتن پیشیاجی هم حس کی جواناجی دکارن چند حبا بخوینن گلک باشه hocam افته چه معنی یعنی گوتن بویجان خواستیه کو رنگینتر بکه یا جی تاثیر دارتر به هلبسی ولی سر انسانا yani mesela dvena ev de ambejin de helbestan da de hünerek. Tabii de hünerek de mesela irsali mesel cerad bejin. İrsali mesel. Yani kutu goteneki peşiyan ambejin tişteki be kıymet gotenin beri kutu karbini cerad bejin irsali mesel de helbesi de. Mesela gotene peşiyan tiştek ha heye de beje vek ali zanit kesi camek hicrane ve khar saatek devra firaqi pürtreş sala wisal. Yani dibêje yekê ku wekî Alî dizane ceriban diye bardağekî camekî qedehekî ji hicranê ji dûrketinê xarib e wê bizan be saetekî dewra dûrketinê ji salekî gihiştinê dirêjtir e hirê ku zehmet e ya berçavê merfa zêde dixuye ewa mesela gotinê pêşiye dîsa dibêje çi ji kes ra dünya nabe mülkê baqî hûn nabêjin gelo bavê mekanî mesela kes ra dünya nabe mülkê baqî نبیج از حافظم به دست و پیمه جمال هر کسی به قلب و لیسانه میگه جمال هر کسی به قلب و لیسانه و کی مثلا زیا پاشاجی چا ام بجن هلبستی و ایروجی دناوا gelda belav biye mesela aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz nevce ani olsa mesela cemala her kesi به قلب و لیسانه دیساد beje faida ilmi amel kirne eğer ne çend pere dara be fiki o sih fayda ve hiç ey delal yani dibece ilim çi dixwaze amel dixwaze ku amel tune be wekî dara bê fîkiye dara bê fîkî fayda wî çi ye tu tiştenîne ez benî di sê çar temayên mihîm hebûn yek ji wan ew bû ku dostanî bû
tabii henek temayın ser vak bejin hasreta سیدای خوی شیخ سیدا جی کو نویساند بو سه هلبسین وی هبون لی لسر گوراوی وک ام بیجن حقیقتا جی هلبسته گلکی بالکش گلکی واتدار نویساندیه لسر گورا سید علی فندکی ویژه کو دنیای حچی رابه فقیر و شیخ و آخابه جبر مرنه خلاص نابه دشرق هم دخربه ده يعني شرقي ده دحربي ده كسك جبر مرنه خلاص نابه راستيك هيد بيجي اوجي الدنيا ده اوكو اوجي مرنه وصافيه كيت كه سيد علي فندكي حقيقه شخصيتك كسيتك مهم وجرينجه وجا مصاد نزكي دقيقه كم دقيقه معي وصا ام فين مجاري ام كوم بكن مجاره سيد علي فندكي ام كوم بكن وتكو ام جي جوان مرا يجي وتش خوندوانا رات بحثتكي تدبیجی سید علی فندکی و صاب سیچار هوا کامرف چهات کاره قنه هشی مروادا وینه ام بیجن سید علی فندکی اوه دو ادبیات دا اف گرینگیاوی هه ده ام بیجن یاجی ام بیجن ده دیروکا کردا دا گرینگیاوی اوه مرف چیت کاره لوی مسئله زیاده بکه خوجا بله چند حب تثبیت امه هست که زوی جوارا ببیجم مثلا هنرات تشبیه شباندن زیاده بکار آنیه عالی قافیه و وزنه و کهونه شوپا کلاسیک دا چویه وزنه و tam yani قصور زیادت دا تونه tam سرکفتی نویسیه عربی فارسی و ترکی بکار آنیه هنه کی پیون ترکی جد ناو هلبستی و ده هنه yani که وقت مهب یا می بگوتا مثلا دبیشه زباش لبرچم اونانه گنم eğer ko hebitin benimdir benim. Mesela benimdir benim ama Türkiye. Yani peyven Türkiye bu karaniye dini tasavvufi o ve goteneke şiret amiz. Şiret de yani şiret helbesti da zav dukhyin khinjiwi mebesta ve vaaz ve irşad edebiyat xristiye hizmet İslami khinjiwi edebiyat klasik bizmanı gel naqşandiye هنر بو جواکه آنگو جبو گله شیرت و رخنین وی نفردی و شخصی اجتماعی و جواکینه بله والا تا محمد خوجا محمد اقبال دنیز زیرو میوانه مبو خودی جی راضی بکو خباته کی خدمت کامازن کریه جبو سید علی فندکی باش وره بجن فهم کرنه ده هلبستی وی دجی کو به برفراهی بچا و هاتی نفسانه توانجین یکان جن رخاندیه سرسرم سرچاوم راتی اقبال خوجا خودش راضی به